Dear students, today we have a presentation by Aziza about the state of Germany and its economy. Let's start. Okay, here I'm talking about presentation of Germany economy. Well, Germany has one of the most famous economic histories in the world. The industrial era of about Germany became a leader in making steel, chemicals and machines. Famous companies like Siemens and Bayer starting during this time. Germania dünyadagi eng атаклы тарихи экономикалык eng атаклы мамлекет болуп эсептелинет. Ягни ол химия һәм машиналарды эслеп чыгарууда жетекчи болуп, буну сондай-ак эң чыкарлы компаниялар Siemens һәм Bayer осы аралыктарда чемпиондуктун эсептелинет. After World War II, the country was destroyed, however, with help from the US and a new system called the social market economy, Germany rebuilt very fast. Soon became the richest country in Europe. When West and East Germany became one country again, it was expensive. The West spent a lot of money to modernize the East. Екінші жаһан ұрысынан кейін мемлекет бұзылады. Бірақ соған қарамастан ақш жәрдемімен һәм жаңа система деп аталатын Базар экономикасы таза система Германия қайта құрылды. Һәм тез арада Европадағы ең бай мемлекет болып саналады. Батыс һәм шығыс Европа кейін ала бір мемлекет болады, бірақ ол juda қымбатқа түседі. Бірақ бұл қымбат еді. The West spent a lot of money to modernize the East. Бірақ батыс Европа шығыс Европа үшін көп пұл сарфлайды, яғни оның рауыждану үшін. Модернизациялау үшін көп пұл сарфлады. Today, Germany is the largest economy in Europe, but it faces some new challenges. Many strangers, Germany is famous for making the best cars, BMW, Mercedes, Volkswagen, and high-tech machines. Бүгінгі күнде Германия ең үлкен экономикасына ие болуы Европада. Оның бір қанша қиыншылықтарға душ келуіне қарамастан, оның ең тигарға атаклы болуының себебі ол жаңағыдай машиналарды эслеп чыгарат, яғни хамемизге белгилүү BMW, Mercedes, Volkswagen һәм жогору техникалык машиналарды эслеп чыгарууда ахметли эсептелинет. Тигардын күчтүү тарихи жогору сапа. Germany is famous for making the best cars, BMW, Mercedes, Volkswagen and high-tech machines. Germania өзүнүн зор машиналары һәм жогору технологияларын эслеп чыгаруу менен белгилүү. Next, most of the economy is supported by small and medium-sized family businesses. They are experts at making specific parts for factories all over the world. They use a dual system where students learn in school and work in a factory at the same time. Экономиканың көпчүлүк бөлүгү кичи һәм орта чаңырактык бизнестер тарапынан колдоп калынады. Булар дүйнө жүзүндөгү фабрикалар үчүн арналуу жаңагыдай бөлүмдөрдү эслеп чыгарууда эксперт испанды. Һәм булар сондай-ак dual system деген бар да, мисалы айтатын болсак, ол жерде Ausbildung деген программа бар. Бизде оларда жаңагыдай түрдүрөт. Техникум сындайларга окуп туруп жұмыс істейт да. Соны айтып койду бул жерде. Мектепте окуп туруп, Олар дуал системаны косак системаны колдойт, ол жерде бір убакыттын өзүндө мектепте окуйт һәм заводдордо бір убакыттын өзүндө жұмыс істей алат. Тигарды машкалуулары main problems are energy costs and old technology, aging population. Since the war
in Ukraine, energy gas has become more expensive. This makes it harder for factories to make products cheaply. Germany is a bit slow at using the internet and digital tools compared to the US or China. Many workers are retiring and there are not enough young people to take their jobs. Ukraina urushidan keyin Germaniyada gaz qimmatlaydi. Ham bu жаңағыдай fabrikalar uchun өнімдерді arzon бағада ishlab chiqaruvni qiyinlashtiradi. Germaniya internetni пайдалануда ham жаңа texnologiyalarni пайдалануда AQSh ham Xitoyga qaraganda biroz төмен болып тұрады. Оларда Aztenrek deydi, so'lov. Aztenrek. Rivojlanuvchi tempda Aztenrek. Aging population degani qataygan xalq. Many workers are retiring. Ko'p жұмысшылар pensiyaga chiqib o'tiribdi. And there are not enough young people to make their jobs. Жас кадрлар жетіспейді. Жаңағы пенсияға шыққандардың орнын басатұғын жетерлі жас адамдар жетіспей жатыр дейді. To stay rich and strong, Germany is focusing on three things. The first is green energy. Germany wants to stop using coal and gas. In the future, they want all their factories to run on wind, sun, and hydrogen power. Germaniya kuchli ham boy bo'lish uchun 3 tarafga o'zining diqqatini qaratadi. Bu birinchisi жасыл energiya. Germaniya ko'mir ham gazni foydalanuvni to'xtatuvni qalaydi. Kelishikda ular hamma fabrikalarda samal, quyosh ham hidrogen kuchini foydalanuvni qalaydi. The second is electric cars. German car companies are working hard to catch up with Tesla. They are spending billions of dollars to build the best electric cars in the world. Germaniyaning mashina ishlab chiqaradigan kompaniyalari are working hard deydi. Qattiq жұмыс істеп жатыр. Tesla'ga жетіп olish. Qattiq жұмыс істеп жатыр. Ular milyonlar dollarlarni, milliardlar dollarlarni eng yaxshi elektromobillarni dunyodagi elektromobillarni robots and AI. Because they don't have enough workers, Germany will use more robots and artificial intelligence to do the work in factories. Жетерлі дәрежеде жұмысшылар жетпейтіндігі себепті Германия келешекте роботлар ham жасалма интеллектті пайдалану арқылы заводларда, жұмысларда көбірек роботларды һәм жасалма интеллекттерді пайдаланacak деп келешек. In summary, Germany remains the economy in Europe because of its high-quality engineering and strong experts. While it has a very successful history, it is now entering a time of great change. The future of the German economy depends on its ability to adapt. If Germany can lead the world in green manufacturing, just as it did with aviation industry, it will remain one of the richest and most powerful economies in the world. Жұмаға айтатын болсақ, Германия жоғары сападағы инженерлік һәм күшлі экспорт бойынша Европаның моторы болып қала береді. Моторы Сол пойыздың алдында қататығына бір вагон ғой. моторы болып қала береді. Ал не дейміз? Ол күшлі Америка тарихы бар болуына қарамастан олар бар болуына, жүдә тарихы бар болуына қарамастан, әзірде ол бір қанша
ko'p qadriyatlar qilmoqda. ulkan o'zgarish vaqtini qadam qo'yyapti. Germaniya Ekonomikasining kelishligi uning жаңағыдай ikimlashuvga qadriyatini g'arazlaydi. Depends on its ability to adapt degani ikimlashuvning qobiliyatini g'arazlaydi. Germany can lead the world in green manufacturing just as it did with traditional industry. Germaniya dunyoda жасыл nima ishlab chiqaruvda yetakchi bo'lsa, u dunyoning boy ham keng rivojlangan ekonomikалық eng boy ham keng kuchli ekonomikalari bo'lib